Sanibona mfowethu, ngibiyele namukele zonke indawo la kuzofika khona le video khona ngumsizi aka inkosi admin. Uma uqala ngale channel bese lasikhawucinezele usubscribe. Ikhihla isililo lize liphathwe isilokazana ilungu lebandla lamaNazaretha sekuphakameni elikhala ngokuthi inkosi leli bandla kuphakameni uvukile Shembe ihleleke ingoduso yalo umnumzane Siyanda Vezo oneminyaka 25 wasemkhunye emkhomazi usifikele mathupha emahhovisi ephephandaba ilanga ezolizekela ngokuvalelwa ke emzini wasekuphakameni enanda kwengoduso yakhe engukosazana nokubonga yengwe neminyaka 19. Usoluyise mkhulu ngengoduso umvangeli Vusumuzi yenga athi-ke nguyena obehamba phambili ekutheni ingoduso yakhe ithathwe-ke ingcoyi. Ingoduso yami-ke ngiyikhethe-ke ebhentshini ngomhlangano kaMasingana Januwari walo nyaka. Ibandla lawasayina amaphepha asamukela-ke njengomfazi nendoda. Ngiqala uhlelo lokulobola ngakhokha-ke imali engango-16,000 rand ekhweni. Inkinga iqala emasontweni amabili edlule sixhumanile ngezikhathi zasekuseni kuthe liyoshona-ke yaqala-ke inkinga ngingasayitholi-ke ingoduso yami. Ngibone-ke ngomsombuluko ukuthi-ke inkinga enkulu ngoba-ke lize lashona ilanga ingangifonelile okuyinto-ke ebingakaze yenzeke. Usuku belulukhulu kabi singakhulumile ngoba-ke uthando lwethu belivutha amalangabi. Kusho-ke umnumzane Vezi uveze ukuthi abasekhweni lakhe bamtshela ukuthi umnumzane Yengwa ofonile wathi umzukulu wakhe uyafuneka ngaphakathi esontweni. Kwabasekhweni akekho kowana kakhulu ngoba vele bonke-ke bakhonza khona. Umkhulu kuthe-ke noma-ke kuthiwa-ke ubeshwa amashushu efone ebuza ukuthi umzukulu wakhe usegibeleni izimoto eziyenanda lapho-ke abemfuna khona. Ngokuzwa lokho-ke ngimqondile ngambuza wathi-ke ingane ngaphakathi. Ungimangalisile uma-ke ngikhuluma naye waqala ngokuthi ilobolo lizoba angidingi ilobolo mina ngidinga ingoduso yami. Ngilahlekelwe-ke yikho konke manje ngisho-ke umsebenzi imbala ngehla ngenyuka ngilwa-ke nokuthola ingoduso yami. Udaba ligcine-ke selingenelwa ngabefundisi abahlele kumhlangano nengcoyi siyile-ke kuyona yafika yathi-ke inendlela icela kudaba silikhulume nabefundisi. Bona-ke bagcine ngokusixosha bathi-ke bacela-ke siyokhulumela-ke kwayengwa lapho-ke salobola khona. Kusho-ke noma-ke kusho yena ekhuluma aze aphathwe-ke isibibithane. Ithintwa-ke umvangeli Yengwa uvele wabhoka ngolaka wathi-ke akumele ngabe lolu daba-ke lulapho noma-ke oshiswa yilono noma-ke yilowo mlilo nguyena-ke oyowucisha. Uqede ukusho lokho-ke wavala ucingo. Umthombo kothembekile ekhweni likamnumzane Vezi utshele-ke iphephandaba ukuthi unina wengoduso unkosazana Hawukile Yengwa uthe-ke uphatheke kabi ngoba-ke abanalwazi ngengane yakhe njengoba-ke ithunjiwe ebandleni. Uma-ke ulanda kumthombo uthi unina wengane uthole ucingo livela kuyisezala lumazisa ukuthi-ke ingane iyafuneka esontweni. Kuthiwa-ke umkhulu nguyena obesha amashushu efona kodwa-ke engachazi ukuthi-ke ingane ifonelwane. Abazali-ke bengane baphenduke-ke isithuse. Akukho-ke ulwazi abanalo ngayo. Kuthiwa-ke unina wengane ukhathazekile kodwa kuthule ngoba-ke akaziphethe emzini. Okubuhlungu ukuthi kumkhulu uyazi le ngane ukuthi-ke iganile lotshelwe phambi kwakhe. Uma-ke abazali bebuza ngengane kuthiwa-ke ithathwe nguNkulunkulu mabathule-ke bengakhulumi. Kuthiwa-ke abazali sebehlala-ke ngokwesaba ngoba-ke uma-ke bephikisana nalokhu bazofana-ke nezinyamazane. Kusho-ke umthombo. Iphephandaba liphinde lathinta-ke unkosazana Yengwa uthe yena-ke noma ucele ukungaphawuli okhulumela kumndeni wakwaVezi umnumzane Sabelo Vezi uthe-ke abayazi into-ke abayigilwe-ke ingcoyi. Lo muntu-ke uganwe-ke ngodadewethu manje useyithatha-ke nengoduso yomfana. IBhayibheli liyasho ukuthi umfazi olotsheliwe uze ungambheki nombheka kodwa-ke yena-ke uyambheka kanti ufunda liphi. Ingane ithi-ke kayifuni lobolo ifuna-ke ingoduso yayo. Sizamile-ke siwumndeni ukuhlangana nabo kwanhlanga simuka nomoya. Kusho yena. Ingane kwethu mina sengifisa ukuthi ngizombona wakho lapha emakhaya ukuthi wena-ke ucabangani ngalolu daba. Ingane kwethu sihlangana lapha kwi-comment section. Mina-ke sengiphuma kanje.